Eleeh ni umwe mu baproducer navuga ko bafashe imitima y'abanyarwanda cyane ugendeye kuri track yagendaga ashyira hanze yakoreye production ndetse n'indirimbo ze bwite. Gusa ikintu kimwe namaje kurealizinga nuko nibura nituza dukompara aba producers bagiye batandukanye, this guy tujye tumushyira ku ruhande kubera ko Eleeh muri bano bajene bashya guhera mu mwaka wa 2020 kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe navuga ko urusha Eleeh kuba hari uburyo yakuriye abantu, yarakuriye amarangamutima abantu. Urebye nko kuri Instagram, kuri platform za internet, kuri TikTok, n'umutipe ubona ko abantu bakiriye uko ari baranamwikundiye, ariko binahwana n'ibikorwa yagiye akora kubera ko carrière y'umuntu bita Kipa uno wahoze muri TNP. Ubu ngubu Kipa turi kubona ashyira hanze indirimbo bita Golo, murabyibuka ko amuhaye amasmash agiye atandukanye, harimo track bita Molo, amuhereza track bita Sante, amuhereza na track bita Basori. Rero nekereza ko Eleeh ari buze kuba mu producer cyangwa mu bahanzi muri rusange bayoboye bano bajene bose baje mu muziki 2020, kubera ko haba kuko Eleeh already yabaye umustar, yamaje kuba exposed, ni umustar kabisa. Niyo urebye engagement agira kuri platform za internet, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, nahuriye na bano bantu bose bazanye muri no muziki, yaba kubera ko iyo mvuze abantu bazanye muri no muziki ni Juno Kizigenza, Kenny Soul, Okama ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bose Eleeh arabarusha. This guy rero urabona ko nyuma yo guhereza amasmash agiye atandukanye, Bruce Melody, Samoya, Katapira, track zagiye zikundwa n'abatari bake, urabona ko Eleeh yamaje gusiga abandi ba producers bose. Eleeh yamaje no gusiga n'abandi bahanzi kubera ko engagement iraza kubigaragaza, ndetse muramwitega ko mamya ko niyo Bruce Melody yakira hanze igihangano n'undi muhanzi wese agakira igihangano, nyuma ya Bruce Melody Bruce Melody, Meddy, na undi muntu uri buze kugira engagement irenze ya Eleeh haba kuri platform zose za internet.